Elon Musk hi khovela mi ho saberle innovator lar takania ama chop future plan le goal yamber chu mishing te hi multiplanetary species kanti mai planet daga cheng thei tura ni tir le duana siam chua hi ni ya abik takin SpaceX mangin marsa voi khatna tan mishing tir le chuta chuan khopui din atum ru le ni chumia tana man ro poi mole langsar ber an siam max starship kho na hi ni ya he tho na hi voi tam tak man non thei tura siam ani Mars le tha vela bungrua le mishing thiar kol na tur ma chop liam ber te zinga mi ani a tin a company Tesla noya hian Terraform project akal pui me ka hemi hi AI chips siam chua na tura duan ani hei hi Tesla a AI infrastructure ti le nan apoi mo le Tesla lir thei te hi ama in khal thei nan ma ala renga chu mai chu du tok lovin mishing te ta na nahar sa le lian tham thok thei tur humanoid robot siam chua atum bok Elon Musk sian X hi social media mai ni lovin everything apps engkim ti thei na poisa in thon na in piak po na le thil dang tam tak ti thei na huna siam atum mek bok khovel hun tina satellite manga internet chak tak pek chu a mala in Starlink project akal puina sa le boka hei hian internet la lu lo na mun thlengin a thlen vek bok chung zinga project lian le how tak ber turarin chu mishing thluak le computer thun zom na brain computer interface anti mai hi siamani hei hi chuan zeng le na dang te en kol nan le mishing te intelligence ti san na tur ani dona Elon Musk sian technology manga mishing te mason na vortop khentir le planet danga mishing te chen tir hi athil tum lian perani a Starship hi mishing le bungrathir na man turani a SpaceX and Starship flight test 11 lai akal pui to a flight 11 October sangni somni panga akal pui kha lotling takena thloka aphur tu booster po tuichunga hin takena tum theyani tuna hian version thar le chakjok Starship V3 an buai pui me ka Mars sangni somni paruk hian Texas a voi tam tak fia na an nei to a April sangni somni paruk vel khan flight som pani thotir antuma hei hi version thar V3 an man voi khat na tur ani donani Marxian Marsa mishing tel lo thona tir liam hi sangni somni paruk top lam November emo December emo kum sangni somni pasari vela antum meka ma se nalak na tam tak ani awangin hei hi sangni somni paria vela atlai deu thei ti asoi thar le bok mishing nge Marsa tir liam hi lotling taka mishing tel lo thona an tir masak phot angaya chu wangin hei hi sangni somthum nu lama dai ani mel to ani Marksan Marsa mishing an kalma a robot Optimus tir masak atum bok Mars kan thlen ma in tha a hian tuile thil dang man ro poimo kan la khom thiam angaya tha hi Mars kal nana gas station ang maya man antuma chuta chuan fuel depot da antum bok Starship V3 le tha a ma a kan soitak Starship V3 thar hi tha a bungrua tam tak phur thei tura duan ani a April sangni somni paruka flight 12 an nei nu hian thalama sin tur hian ma an lak chak le zual don thu an soibok he mia tan hian billion of dollar aseng to a SpaceX hian NASA atang po in contract lian tak tak an muto bokani chu mia tan a poimo em chu Neuralink anti mai hiani a he Neuralink hi Elon Musk a neurotechnology company ani ya mishing thluak le computer thun zom hi anthil tumper ani tuna hian khovel puma mi somni pakhat zek thluaka Neuralink chip hi aphum ani to a kumsangni somni panga January khan Nolan Arbot taksa a hian chip si vuah masak ber ani a he chip phum na masabera hian lotling takina thluak mangin computer a chess a khel theya internet a khoi thei bok tuna phei chuan midang te po in computer ba ka robotic arm thlengin an thluak chau mangin an thunun thei to a Elon Musk chuan kumsangni somni paruk chung hian Neuralink chip hi nasa taka siam chua an tum thu asaya chip phum tur hian mishing zai kher ngai lova khol robot manga zaya phum ngal vek an tum meka hei hi sangni somni paruk top lama chuan hlotlim an be sei le ni he Neuralink hian nathar
blind sing an thok me ka he technology hi chu middel an michia emo an optic nerve chia po ni se an thua ka visual cortex vathununa mu thei na vision pek le tum na ania he miatan hian US Food and Drugs Administration atagim breakthrough device designation an muto a kum sang ni som ni paruk chung hian mishing chunga fia na nei an tumbok telepathy hi neuralink project masaber ania zengten an thuak manga phone le computer an khoi theina tur ani don bok maksa beisei ber chu mishing thuak le AI hi thun zoma mishing te hi AI aya kan niam lo na tur le kan fin le zual na tura siamani chutiang khovel ani to awangim neuralink hi science fiction mai nirawin ni tin nuna man thei tur medical product ani chome ka abi takim neuralink in blind sing anti middel te khomu ti le antum na hi thil ro pui takani ya middel te chuan camera omna an vuanga chu camera in thil amu chu chip mangin thluak ne na direct in athorang hei hian mit le hriat na tharui chia zong akal pel vek to na middel sa piang tele accident wanga mit lo chan to mit le a hrui om to lo hne na po khomu na a pe thei do na atira chuan khomu a fia ngal vut don lowa ma se mark sa soidanin atira chuan hlui to tak video game ang te win a pixel dewang ma se huna local deuh nuwa chuan mishing pa ngai mu phak ba infrared le ultraviolet ang te po mu thei turin an siam chuak don ani neuralink hi thil ro pui tak ni ma se mithiam tam tak le van tlang mi pui zi nga lungai na le du lo na nei an tam ngal le a chandang le chu neuralink in an chip an fia lai hian zong le vok tam tak an thia report then khat page on he chip vo awang hian ram sa thang te hi an thluaka thil thalo tak a hlenga an soi sa hrep ni in an soi hei hi du lo polan tam hle bok mishing thluak hi anem hle a call chips le shui dalu reng hian nakin nuwa thluak vung emo thluak hliam emo asiam theyang ti an hlawa tin computer ani miaw awangin tu emo in a thluak kha an hek theyang em tu te emo in ingai tuana an the theyang em ti hi zona lian takani bok kan private ngai tuana thlagim computer a alu vek don awangin mitam takin an hlawa mishing hi call cyborg ne na thun zom top hi kan ni na ki chetu ni in an ria a AI ne na thun zom ani to chuan keima nge hi an ni ngai tuana hi nei ti po hi hriat lawang ti an hlau bok tin he technology hi atau awangin mi hausa ten an thluak ti chaknan an mana mire theiten an man ve zo lo chuan mishing in kara mason na konga in thlau na satak a thleng thei don ani ma se Elon Musk se chuan he chip chi khovel ti che thei tur AI la ka mishing te ven himnan atiklat thung thluaka chips an da masak zingami Nolan Arbot kha a thluak chunga hrui chu a hnuwa tlem aron tol chuaka hei hian chip na tho ati buai mana ma se software mangin an siam tha thei le ta thung mishing le khol kan in chopol to chuan mishing pa ngai kan ni reng theyang em kholin kan ngai tuana athunun thei to mayang em ti zon a lian hle bok mi hausa ten an thluak ti chaknan he chip hi an mana mire theiten an man ve zo lo chuan khovela hian superhumans mithiam bik le normal humans an ti mai mi pa ngai in thlau na satak a thleng thei don ani company pakhat chuan neuralink wang hian kan thluak chung thlangin thunei na an nei don ti na ni ya chu mi tam tak chuan thil hlom takani Elon Musk sa ero chuan AI artificial intelligence hian mishing te min thunun ma hian mishing thluak le AI hi thlun zom nge angai ani atikat thungani chutiang ang khovel mason na le changkan na a chuan kan om to a kan thluak le khol te ne na thlun zom ani to chuan mishing ngai to na fim pa ngai kan nei thin ang kha kan nei zo to don lo pathian in min siam dan phung kan ni dan phung tu ra tuan kha kan kalpel to don ani he Elon Musk sa thil tum neuralink hi Mars project te ne na in thlun zom vek ani awangin pathian du zong ani lo ti chu achiang reng mai engpo ni se khovel hian chu alati thei nge do na chu ero chu kan malam hun hian ala hril zel don ani